Reka nizere ko mumeze neza abakunzi bacu mwe mudukurikiye muri impande zitandukanye z'igihugu, aho mudukurikiye muherere hose mwese ndabasuhuje. Mu karere ka Rutsiro umurenge wa Boneza umupolisi yarashe abaturage babiri ndetse arasa n'umudaso, uwo mupolisi amaze kubarasa nawe aza kwirasa. TV na Radio One byabashije kuba byahagera byavuze ko uwo mupolisi yamaze kurasa abaturage babiri ndetse arasa n'umudaso bari kumwe, uwo mupolisi nawe arirasa gusa ku bw'amahirwe makeya uyu mupolisi yahise ahasiga ubuzima, abo yarashe bakomeretse cyane ndetse bajyanywe ku bitaro, uretse ko ntabwo haramenyekana ibitaro aba bajyanywemo ndetse n'amazina y'uwo mupolisi ntabwo aramenyekana. Gusa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ndetse na polisi y'igihugu bavuze ko bagiye gukora iperereza barebe icyaba cyateye uno mupolisi kurasa abaturage babiri ndetse n'umudaso bari kumwe mu mutekano ku masaha y'ijoro. Ni ibintu byatunguye abantu benshi cyane hano ku mbuga nkoranyambaga, abantu bari kwibaza ese uyu mupolisi niki cyaba cyamuteye kurasa abaturage no kurasa umudaso bari bajyanye mu kazi. Ni ibintu bikiri kuba inshoberamahanga, gusa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ndetse na polisi y'igihugu bavuze ko bagiye gukora iperereza bamenye icyaba cyateye uyu mupolisi kugira ngo arase abaturage babiri ndetse arase n'umudaso. Ibyo bikaba byabaye mu ijoro ryashize ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12 2025, ubwo ni mu ijoro ryashize ryo kuwa kabiri niho ibyo byabaye. Bikaba byabaye mu masaha y'isaa saba z'ijoro niho uyu mupolisi yarashe abaturage babiri ndetse arasa n'umudaso, amaze kubarasa uyu mupolisi nawe arirasa ndetse aza guhita ahasiga ubuzima. Gusa ntiharamenyekana icyaba cyateye uno mupolisi kugira ngo arase abaturage cyangwa se icyaba cyamuteye kugira ngo arase umudaso bari bajyanye. Ubwo rero n'aka kanya haracyarimo iperereza, ndaza kugenda nkugeza uko byifashe. Byabereye mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza niho byabereye, niho umupolisi yarashe abaturage babiri ndetse arasa n'umudaso bari bajyanye ku kazi. Njye mwari kumwe n'indi nk'ibisanzwe, reka ngusabe unkandire subscribe niba ntacyo bigutwaye kugira ngo tugende tubana mu yandi makuru agiye atandukanye agenda ageraho ku mbuga nkoranyambaga.